Milorad Toković rođen je u Čačku 1947. godine. Završio je Mašinski fakultet, radni vek je proveo u tehničkoj školi 6 godina i tehničko-remontnom zavodu u Čačku. Sada je penzioner. Aktivnosti je ispoljavao radom u velikom broju organizacija i institucija tokom više od pola veka angažovanja. Pisanjem se bavio još od najranijih dana školovanja, najpre poezijom, a onda i prozom. Učestvovao je na nekoliko nagradnih konkursa koji su mu doneli priznanja, ali svoja dela nikada nije objavljivao, iako su ga mnogi znalci savjetovali da to uradi. Veliki je ljubitelj i poznavalac istorije, posebno srpskog srednjeg veka, naših znamenitosti, istorijske, duhovne i kulturne baštine. Dosta putuje, uglavnom po Srbiji, u sopstvenom aranžmanu sa sinom i prijateljima. Marko Toković, rođen je u Čačku 1975. godine. Završio je tehničku školu, od ranih nogu ispoljavao ljubav prema svom rodu i veri. Veoma dobar je poznavalac pravoslavne religije i običaja. Dosta putuje, uglavnom u već pomenutom aranžmanu sa ocem i prijateljima, upoznajući znamenitosti naše otadžbine i njene istorijske, duhovne i kulturne vrednosti i usput fotografišući ono što oko vidi i duša oseti. Milorad i Marko od pre 9 godina su se organizovali i zajedno sa prijateljima u sopstvenom aranžmanu, sopstvenim automobilom posećuju naše srpske svetinje, stare gradove, arheološke lokalitete, prirodne lepote i druge znamenitosti na područjima gde žive ili su pak živeli Srbi. Te posete su im donele susrete sa više od 220 manastira i mnogo naravno crkava, velikim brojem srednjovekovnih gradova, arheološkim lokalitetima. Putovanjem na istok, taj vidokrug upoznavanja pravoslavnog sveta se proširio na ove 4 zemlje koje smo večeras spomenuli, a čućemo i malo kasnije od njih. Upotpunjen je i prošlogodišnjim pokloničkim putovanjima u Grčku, Albaniju i Makedoniju. U izradi ove knjige podelili su dakle autorstvo, to smo čuli, Milorad se pojavio kao autor teksta, a Marko kao autor fotografije i tehnički redaktor rukopisa.